Umthandazo wesabatha eminye isabatha mayibeke isandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha hlabelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo kuzila inkumbuzo sesifikile kulumzwe imanga ekhaya emphefumulo socela ukuthi enhlayisuthini yonke engaphakathi emzini oyingcwele ithinte phezulu enkini obheniza ukuthi akwenzekanga ngani ngephutha yakhohle ukufasa ngoba kuyenzeka umuntu akhohle acama ngathi befasile kanti akafasanga kuumthetho baleli bandla ukuthi inkinga kufanele ifaswe phezulu khombisa ukugqoke kahle amen sesifikile kulumzwe emanga esidaweni samaqala abalele okuthulini lomhlaba lapha ke kulesigcawu kufakaza abantu abathunywe yibona abakubo bazobafakazela ukuthi bangithumile bathi angizoti noma amakhosi asezulwini onke athi angizoti loyo muntu obuyela ngapha akhuluma kuthunyiwe angakhulume angakuthunywanga namanga wakhulunywa amanga ungafisi ukulalelisa bonke labantu into engekho khuluma into oyinikiwe abakini noma oyinikiwe amakhosi asezulwini ngalomuzi amen ngoba lo muzi uyaphikwa ukuthi onyaze ubizwa ukuthi umuzi womuntu esingazi ukuthi umuntu angawuthatha umuzi onjena abantu abangaka ababuyise umuntu uma kungeboni umuzi onyaze amen umuntu ozosukuma khulume uzothi ngusibani wakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi ubani abeseshlale endabeni amen inhlayisuthi ke iyoza ngapha ngaphambili leyo phethe indaba eyithunyiwe amen inhlayisuthi uJamengweni nentombi zetethelele bonke bayofakaza ngalokho abakuthunyiwe umbhobho uzofika kubona abashumayeli umvangeli amakhosazane abakhokheli bona bayephethe indaba uyahlabelela kufika umbhobho nyamuke mase kufika umbhobho nje kuwe umsaqhubeka nevesi bese uhlala endabeni abayokwenza njalo bonke inkosi yobabusisa amen igama lami nguNduduzwa Kwethuli endabeni zaseshowe esigodini sabamaqhakazi ngaphansi kwenkosi uZulu ngiyilapha phambili ukuzovuma isono kwathi ngisahamba nginzizwa yasemhlabeni ngenza isono esisinengiso uNkulunkulu nasemndenini sokuthi ngangisebenzisa imali engiphiwa ngokhokho bami ngibuye ngithenge lapho sabadesa ngomzimba ngake ngase ngenza isono esisinengiso esibi sokubatha nomlungu ngalezo zinto ngicabanga ukuthi kuyinzuzo ukumbatha nesizwe esihlukile ngicabanga ukuthi ngizofisa ukuthi ngimbathe nesizwe ezahlukahlukene kanti ngezesinengiso namhlanje ngicela inethelelo enkosini uNyaziwe nasemndenini ukuthi ngenza into eyichilo
kunye futhi ucenteselela ukuthi ngisahambe emhlabeni ngihambise ukwenza umhlaba ngalezo sikhathi ngangengithatha imali yokhokho bethu abami ababengipha yona ukuthi ngenze okulungile mina ngisebenzise ngokuthi uma ngabe ngithela namantombazane nezintombi zezo ngaleso sikhathi ngiziphe imali engabe ngenza okulungile kokhokho bami. Ngizocela nje intethelelo inkosi uzenizwe. Inkosi siphakami ekusemba mangalesi kunyazwe izolo. Lo khulumayo uthanda ukwazisokhela ethempelini eVulamehlo eRichards Bay. Umuntu osejwayele ukuhambela la ekhaya sekunesikhathi eziwu4 namhlanje. Bafikile ekhaya basuka la ekhaya umphefumulo bezongitshela ukuthi sebeqedile ekuqaleni bafike ngamabhanoyi bezobona ekhaya amabhanoyi amabili bafike bawubona umuzi base besho ukuthi hayi bebezobona ekhaya ngababaza nje ukuthi hawu amabhanoyi amabili selibaningi ngale sengagcwala amabhanoyi amabili bathi yebo asibaningi kakhulu ukuthi leli elinye lilayisho mama bagibele ebhanoyini elilodwa nathi base bethi ke bebezobona ekhaya. Sengibuyile ngaphinde ngezabe la sebephinde babuya futhi ngoba sebangitshela-ke nezinto ukuthi iziqalekiso abayifaka bafaka iziqalekiso kanje ukhokho wami waqalekisa ekhaya ngoba wayeshiswa amakhosikazi nendlu wathi kufanele ngiwahlawulele bese ngiwahlambulule. Mase ngiqedile lokho sekuvela lokhu-ke manje manje futhi ukuthi sebeqedile-ke manje njengoba ngizala bathi sebeqedile konke manje akusekho kusele. Sekusele manje ukuphela into esele ukuthi mina ngize la ngizoshanela yonke indawo lapha kade bengcolisa khona bona. Sebangcolisa manje ngoba bengcolisa la kufanele ngizoqoqa yonke into yabo ngoba sebeqedile. Baba lokho ozoshawulela labo ababulala ukhokho wakho wakwenza. Cha bengakakwenzi ngoba wakwenzi. Yebo. Kungaze kulithola ukuthi abakhulu la ekhaya hlangana phela nomndeni uthola umphefumulo naloko kushone ungcolisa lokho okushoyo ngeke ukwazi ukuqoqa ngoba sinamehlo ukubona ngamanye umphefumulo unikele ukuthi inkosi siyacela ukuthi shanele insila yabo ukhokho bethu lokuswagezile kodwa phuthumisani lezo zalwazi phela ngoba ngeke zikwazi ukuphuma nomndeni ziyekhaya zabulala ngoba usho usho wena. Yebo baba. Thona amandla phela maze kuyisathi bakhulule bayikhaya. Hayi ngiyabonga ngiyezwa lokho kushoyo sengehlulekile ngoba ngiyakhuluma nomndeni. Cha umndeni uyawutshela ukuqala abantwana bakhe basezulwini uNkulunkulu usifundisa ukuthi imindeni ayibikele ukuqala ngendaba ekhaya emphefumulo. Amen. Uyibikele kwesibili maye lokuqhilisa ngakunaki uthatha labo bezwayo niqhubeke nanizolima nihlangulele imindeni yenu maye konkosi. Nisuke nisusikana manje babikele ukuthi bangajawu lezi ngane zasezikhuluma zodwa kanti lezi egatsha lesibongo egatsha lenjakwabo yini manje babikelile awubi khona umsilo bayathi ukuthi sababoza ambona nje babikela banganana vele inqola ishayelwa abantu bonke inqola umndeni engishayelwa abantu bonke uthando bangu. Amen. Bese bonke abantu bahlala kwamaphosela babikele kuphela mabengayizwanga kuphela. Hayi seuvume wayedwa baba. Lungile baba hlangana naye kuphela. Manje nembuzi-ke cha bathe lizoyinikwa imbuzi ngoba kunembuzi zaqhwaqwa. Lungile phela lithandaza phela uthandazele lokho baba. Bathola umandla. Bathi ngikhanda isibaya sokuthi ngifake bangitshela nosenza kanje sibe uround. Sisho nje imbuzi uzonikela uNkulunkulu. Unikele lezi zalwazi. Uphinde futhi uzonikela lo mshanelo otwashanela ngawo. Okungiso kwenzekayo ukuchazela masemphuma umndeni usukhululeka bese achaze into wenze njani ka. Amen. Bayonkosi. Ushendo phela kwazi ukulungisa leyo nto njani ngoba sekuzothetha icala lemphefumulo. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasemhlelo uNyazizwe. Okhulumayo inkosi yenzile wakasokhela eMsinga esizweni sakamabaso indawo idolobha ukusothukela. Ngiyakhetha uNyazizwe. Bantwana bakaNkulunkulu simndeni wakasokhela sesifikile sanikela ngokuyalelwa ngobaba phakathi kwalomuzi oyingcwele. Sekuyenze ukuthi sibabone abantu bakithi befisa ukuzongena ekhaya
Siyenze ukuthi sibabone bebaningi bebuthene behamba beze emasangweni. Kepha osekuyinkinga kakhulu kunakho konke ukuthi uma sesifuna usuku ucela usuku lokubafaka kodwa sekuthe kusuka nje kwanomuntu osengena kimi okubhodlisa ngalendlela engayazi ngalesi sikhathi sekufanele ngabe senza amalungiselelo ukuthi sibangene esekhaya. Uma ngithi ngiyahlala nje phakathi kwabantu akuhlaleki akuhambeki nangaphakathi kwabantu ngoba kukhona lokhu kubhodla okuyinqaba engingakwazi ukuthi ngizokuchaza ngikuthini. Ekugcineni kwami ukufika la uma ngifika ngibikela ubaba uMshumali Majiya wathi angihambe ngiyosebenza ngale emvuleni. Ngahamba ngafika ngasebenza khona kwanqamuka nqamwenzi wezo7 kuloka 8 kwabuya sekuqale phansi. Okuyinkinga kakhulu ukuthi sisemalungiselelweni ofisa ukuthola usuku njengamanje ukuthi sibafake kangazi ukuthi kufanele lento ngimise kanjani okanye ngiyithini kulandela ukuthi uma wala manje kakhulu uqhambi into engangayazi nengayazi ukuthi ngayichaza ngithini. Ngiyacela uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ukuthi loyo okuyena oyaye embhodlise ukuthi makangivule umlomo akhuzo Uzwakele ba. uNkulunkulu akuphindle kulalela. Amen. Osibusisi. Amen. Ngumnikeli ngubani mina siwale empangeni wesakamthetho. Inkosi yami uyena umthetho umjikana. Ngalondlela ke la ngizela ngizocela kunenkinga engayiqondi kahle. Esengithi ngiyalwa nayo ngithi yahlanganisa ngenza yonke into hayi akuzwakali. Noma ke sebahlanganisile ekhaya sebehlanganisile bacela ukuthi asibambisanele cha sabambisana hayi kwanoyedwa hayi ophuma phezulu impela noma kushoniwe asondeli noma kwenziwane akasondeli. Sengitheke hayi kubaba mkhulu akangize la ekhaya lomphefumulo ke ngizocela kubona ukuthi abeka bangisize kulela khaya engibona linempi engayiqondi kahle. Lapha ke engicela ke ngicela ukuthi nje ibona engqabaleni zabo Uxolo baba. yeah Senake nafika ekhaya phambili ekhaya emphefumulo. cha ngeqala Socela ukuthi uNkulunkulu akuphindlele baba. yeah Ukuthi ushembe uzokusiza kanjani. yeah Ngicela nje bakume lapha. Ungazi ubale imithwalo yonke lemithwalo oyibalazi naye emakhaya. Phela becelayo ukuthi sibuye indlela sezulwini. Ukuze ushembe uyiphendula kanjani le ekhona emathuneni abazabethu. yeah Lokho sicela baba. okay Nkosi kusise baba. amen igama langu Socela kokugcina liye komama. Kumela phansi kanjeni baphupha umbhobho ngoba abantu bayele into odwa njalo. igama langu longa usongo makhasi ngihlala uthongathi ethempelini ngaphansi kwalo isedumsela baba wethu amen. Manazaretha kwathi ngonyakudlule ku-23 ngacela isigunqu ngoba kithi ekhaya kulungilutho kwasevela sibonalisi wathiwa ngize ekhaya lomphefumulo bazibona ngehlala estation hamba nomfowethu omncane ohlele egoli besifika la ekhaya lomphefumulo la esangweni baveza iphepha lanemnyalo kodwa imiyalo yakhona ibhale ngesiLungu. Ubuhlungu kakhulu mina ngahlaliswa ngemuva obaba bepha amabheji bebephambili. Kusenjalo nganginaka ngoJanuary kufanele ngingenisa umdedele. Angungenisanga umdedele. Ngathi ngisahleli ngithi mhlawumbe noma mina nenkinga naphezulu nohambo lomhlangano angazi ngihambe lomhlangano futhi angazi ngivale. Ngiyacela ukuthi ushembe kukhokho okenanzala abantu ongithumile. Ngiyacela ukuthi ushembe aziveze angiveze ukuthi uthini
ngoba ikhaya bathandisekho ikhaya lapha kudala bathi baphela ngo-1664 amanxiwabo awaziyo ngiyacela ukuthi ushembe lapho khona bangavezi bakuphi bese besipha indawo lapho sobakhela khona ngosibusise ba mina wekamathozi entabeni zasemandeni mina ngujabulani Khumalo entabeni zasemandeni ngikhonza intothukuheni ngithunyiwe lapha ngiyochazela ukuthi ngifika abantu abadala kukosa kube unyiwe emhlaka 1 bathi angizobacelela nganikelele ngo3 rand wonke imizi yakhona ngikwazi ukuthi mafa bexabene bengangenelani benukana kwenzeka yonke leyo nto manje ngilethele uNkulunkulu njengaleyo mina benkosi ngizala ekhaya lemphefumulo makube uhluphama kwami kwabangcwele Manazaretha mina nguwakazaca kamaphumulo embulweni sabathe khangelani inkosi yami eyakambhele la ngithunyiwe manje kuthiwa angize ngizothetha icala likababa wami ubaba wami ngendlela belungengangithukile bengiseKhenani phela mjwayele ukusebenza emahhotela sicela ukuthi abantu mabethola ithuba lokukhuluma abamuse ukugodla izwi labo ngoba nizokhuluma abantu abakude nethuna amen umuntu akamemeze aye ukuthi unamahloni noma athi kuthiwa uyaphapha cha uphapha uzohlambulula imindeni yakho nani madoda niyanguzwa ukuthi ungaloku ukuthi uzothiwa uhlika isithunzi mawukhabalaza la kuyakhabalaza abantu bakhala ethuneni basesigodini sosizi bakude bafuna uNkulunkulu abezwe uzokwenza ekhaya kini lokho undoda ukuthi ngazakho zikusabeke ukuthi indoda la nisethempelini kufanele umemeze munye sonke sizingane la munye kuphela ubaba wethu nobaba wabazali bethu unyazi amen semezeke masibona memeze umntwana wakho yakhabalaza ukhala kuzwe mayibonga Nkosi bengiseKhenani bengisebenza ekitchen ngibasa ngiphendazela ukuthi qoqeke indaba yokuhambisa umembeso kama wami kodwa kuvele isibonakaliso sokuthi ngihamba nesiqalekiso ngithi ngenzeni kuze kuhambe nesiqalekiso sekuza mina mangithandayo kuthe ubaba wakho wagwaza umuntu ubaba wami bangcwele wayelungile ubaba wami mina ngihlakanipha ekholwa eYisayoni uma useyasho ukuthi ubaba wekade ephunga siyingane sibancane ubaba wahamba wayeGoli wabuya eseYisayoni angakusho ukuthi waphindwa ngaleso sikhathi ke sebulela umuntu kodwa kusho ukuthi akavumanga ngoba kuthiwa ugwetshiwe udikajele ngale ngithandaza ke ngisebenza eKhenani ngithandaza kwathiwa angithenge inkomo ngizothetha icala ekhaya lemphefumulo amen manje bangcwele ngidaba bengiqongelela ukuthi ngihambise umembezo ngiciye kuyona-ke le mali yomembezo ngoba ekhaya akekho umuntu osebenzayo ukhona umndeni bakhona abafowethu nozalo khona abekho abafowethu abasekho nje abafowethu bashona ekhaya ukubalulekile lokho ukukhuluma ngako kunalokho ofuna ukwenza komembezo into ebalulekile kuqala uyihlo ngoba uyihlo uNkulunkulu wena amen babushwayo nami ngisho njalo ngathi ngoba lo oyembesa uzobuya zosika uzoshadalisa kanjani ithongo lalapha ekhaya uyihle eboshiwe amen wenze umuntu kuthi ubulela umuntu kanti wayevikela kodwa lokho akusho ukuthi uma uyivikela ulala umphefumulo kaShembe noma bethi uyisoni uNkulunkulu uyayilwela akasho ukuthi ilwele hleze kwakho umuntu oyelungile nje mhlawumbe wathi uyayivikela sazi kodwa landela lokho sotshele kona uzuShembe ahamba ayogeza lo mphefumulo wobula uyihlo ngoba lo mphefumulo wobula uyihlo akaboshiwe uboshwe uwona lo muntu uShembe wabulela umuntu
umuntu uhlala kuwena ahambe nawe Amen. noma usuhambile emhlabeni uyovuka aqhokele kuwena lo muntu athi wena phela wangibulala futhi wangidala ngiyiseke ezulwini manje ngifuna ukucela amandla bakuphe ushemba umdilize lo muntu kuyihlo abese mgeza la ekhaya emphefumulo abese emnise emzulwini umndeni abese cela umthethele ngoba akabuyele emndenini. Amen. Ngithethe esemphapheme sengiplana ukuthi ngizobuya kuyona nemali leyo members. Naku sengibona abaningi ke manje abantu bethi hawu singaze siboshwe angazibona benzani. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi kushuthi bonke ke ababoshiwe ngoba angibazi uNkulunkulu abakhulule basiphe phela inhlalo sizokuhlanganisa izinto senze izinto. Inkosi lusenuzwe Kuzwakele mama vele lapha ekhaya emphefumulo sifundisa ukuthi masinikela awunikeleli lo muntu wena oveliye ngoba lo muntu uhlezi wena uthunyiwe kodwa vela wena ngoba useduze nalo mntwana osesenganene kwethu vela boba kuna ndelo khondo labantu ababenza lo mkhuba kini bese bemthela ngoyaba bethi bulala nawe ukuze nawe uzoboshwa kanye nathi khona ulungile mase unikele ukuthi inkosi ngoba ovelileyo bonke abahamba benze lemkhuba ezobaba sicela Nkosi ubathethelele ubagezelele umphefumulo abalulayo. Amen. Ngiyabingelela egameni leNkosi uJesu lo Umkhuza kanti kunani? Ngamela campaign uMandisa Mdluli ngihlala eKhawazeni ngase-Avoka ngathola isibonakaliso sokuza ekhaya lomphefumulo. Ngiye ngaboniswa izalukazi ezimbili ngihleli nazo komunye nje umuzi engawazi. Ngangena kuwo bangijabulela sahagana impela. Kuthe sekunjalo ngamtshela ukuthi ngisafuna ukuhamba ngisafuna ukuya la ekhaya lomphefumulo. Wathi ugogo tanami Mandisa woza ngeza kena wathi kimi ngifuna ukuthi mawusuka lapha ekhaya lomphefumulo uphathe nathi isembatho sakho esimhlophe lamahlombe sinamabalengwe amnyama sinentambo ephothiweyo. Ngifuna ukuthi uhambe usigqokile uze la ekhaya lomphefumulo uzokhuleka uphethe nekhandlela elimhlophe. Bazalwane ngisacela uNkulunkulu bakushenge ukuthi angisize ukuthi laphulela ekhaya kube nokuthula kaMdluli uhlangane wonke umndeni ujatshule kube mnandi. Amen. Ngiyakhetha unyazo lwezulu. Lo guqile usemvelo wakaNcayiyana. Ngisuka eHadingi ngingaphansi kwenkosi uMaqi. Nazaretha ngizokhuluma udaba lukaMfowethu odlule emhlabeni ngoJune 5, 2024. Wadutshulwa. Uvelile umfowethu inkosazane engihamba naye elapha ekhaya lomphefumulo. Ithi inkosazane melapha ekhaya lomphefumulo ithi ngikhona umfula ola ekhaya lomphefumulo. Uthi mayehlela ubhuti wami uboshiwe izandla nenyawo igama labhuti wami uKhanyisani Ncayiyana. Uboshiwe izandla nenyawo uthi mengithi ngiyabheka zemvelo ngibona wena uncikene nayo uKhanyisani ngomhlanga. Mangibuza ngithi ithi lenkosazane ngathi ngibhalisa amagama ukuthi ngihambe ngibuza ukuthi wena njengoba wadlula emhlabeni wahamba kanjani. Uthi mangifika eKhanyisani nincikene niflathelene nincikene ngamakhanda. Mangimbuza ngithi Khanyisani wahamba kanjani emhlabeni. Uthi uKhanyisani wakhala. Wathi mhlazane ngidlule emhlabeni umshumayeli wangigeza. Kodwa nginenkinga eyodwa yanathi ingane yasekhaya kuthiwe ngikhomba ngekhanda. Uthi mangibuza ukuthi ukwenzeni uZemvelo. Uthi uZemvelo akezwa sengikhulume naye kaningi akangizwa ngiyazama ukumtshela ukuthi abenze njani ekhaya akangizwa. Uthi methi manje uthi uZemvelo akakuzwe kanjani. Uthi angisazi manje futhi mayeqhubeka enze kanje ngizomlanda naye emhlabeni ngizohlala naye la ngihleli khona ezwe ukuthi kunjani la ngafuna ukungikhipha khona. Manazaretha umhlungu ukuthi umfowethu mayefika kimi ngephupho uyakhuluma. Mangivuka ekuseni angimazi ukuthi uthini. Uzangibhalele ngisho inamba phansi athi thatha nazi inamba hambe uyodlala ilotho.
ngivuke ekuseni angazi Nazareth ngiyacela namhlanje ukuthi unyawo lwezulu lento eyenza ukuthi uKhanyisani ekhuluma nami ngingamuzwa ayiqede ngikwazi ukumuzwa uKhanyisani ngimsize Nkosi kuseni kuzwini ngiyakhetha Inkosi sokuhlala nami Nazareth unyawo lwezulu igama nguSinakho wakadube ngaphansi kwenkosi umqambi emaqambini emandeni kuthe ngilele namhlanje kuzosa ngize la ekhaya lemphefumulo ngabona amakhehla amaningi abemile la ngasesangweni ngaphandle ekhaya lemphefumulo athi lamakhehla mntanami sesikubonile usufikile ekhaya lemphefumulo wathi siyanibona niyanikela wathi kodwa akunyakazeki nathi la sikhona wathi thina senza ifungo nomubi manje asikwazi ukungena ngaphakathi la ekhaya lemphefumulo sicela nithi manikela nithi nicelela laba ababenza ifungo nomubi kuthe kusuka lapho ngase ngibone elinye iphupho ngabona ingane ibincane kungathi kumi ulayini ngathi ulayini angwazi ukuthi ulayini beko1 lo bumiwe lo layini lengane imile phakathi kwawo ngoba ulayini abahlukene ngapha besifazane ngapha besilisa lengane kuba ngathi iyakhula ibe ndala iphindi yehle futhi ibe ingane encane ithe isuka lapho ngangibona iqotela komunye umuntu yafika yamluma emqaleni ithe isuka lapho ngathi mina sengifuna ukubamba lo layini engathi ulayini wokodliwe ngase ngiya kulo layini lengane yavele yasondela yaza kumina ngabe sengimemeza kwangathi ngibona lo baba ojwayele ukuma lapha ngasesimayeni esangweni ngamemeza yena ngathi ngamemeza inkosi ngathi shembe ngesilezulu nathi ingane ifuna ukungidla nami ithe isuka lengane yabisiza kumina wagijima lo baba waletha amanzi omthandazo wayithela ngawo yabisikhula vele yakhula yandala yakhihla isilile yakhala yathi ngiyabonga waze wangisiza wathi sekiminyaka ngiyisigqila wathi manje sengikhulile ngisho ukukhula ngimdala sengifuna ngisho ukogana sekusuka lapho ngabe sekungathi ngiyadlulela kwelinye iphupho ngabona ikhehla leli khehla ngathi luhluntu nje nasekhanda liyalikizela kungathi mina ngihleli phansi engazi ukuthi nize kubantu labahlolayo kungathi ngiyatshela leli khehla ngithi asambe sekushemba yokugeza lithi leli khehla umntanami ngiyasebenza mina la ngiqhubha umsebenzi wokhokho bami kwangathi ngiyaphuma ngiyabaleka khona lapho leli khehla ngaphaphama sengathi secishe ukungifika sekusuka lapho ngabe senibona sengathi lise endaweni engathi kugcwele amashosha ngene engathi asensimbini bengathi mina bengidlula njengasemhlanganweni ngithe ngidlula lapho ngabe sengibona amashosha ngena lawo egijima yongena ngaphakathi ngabe nami sengijiba ngangena khona sengibona inkosi iyongena nawo ngaphakathi ngithe ngena lapho ngafika inkosi ihleli nawo amashosha ngena iguqile kungathi ayibika ayasho ukuthi acela inani ngabe sengiguqa nami yabesithi inkosi ya wena ufunani la ngathi inkosi ngongathi ngiyakhala ngiyibhuquza qala bese yadlula ikhuluma nelinye ishosha ngene bese yabuyela kumina ithi ngithe yisho inkinga yakho ukuthi yipi ngathi mina Nkosi sengivulile isikhathi eside sekunyaka wesibili manje futhi ngigula yabesithi inkosi Nkosi kubusisi ngeke usaphinde ugule Inkosi yasepheni igama lami ngokusiwe wakamajola emzimkhulu phansi kwenkosi uDlamini ngo-2023 ngalahlekelwa ingane umfana Bokhuluma babili emva kwaloyo mfana yebuye emsebenzini kwathi ishawe abantu engagcini ngatholakalanga ngithe ngahamba ngayobika-ke kodwa yagcina ingavelanga ingane ngithe ngisahleli baba baningi nje abantu abaloku bethi ile ngane bayibona ingasekho emhlabeni ngase ngithi nami hayi ngoba basho kanje baningi ake ngithengele ithikithi lokuthi ayisekho emhlabeni ngingakalithengi ithikithi ngayibeka imali ngathi ngizohamba kusasa ngiyolithenga
Ngithe ngisamile elayinini lapho kuthenga khona e-office. Ngithe ngisamile kwase kukhuluma izwi phezulu emoyeni. Lathi izwi, hey wena, utshela ubani ukuthi nengane ayisekho emhlabeni. Hamba ekhaya lemphefumulo. Ngase ngiyathisisela ngabuyela emuva ngangabisalithenga ithikili njengoba ngiyise la ekhaya lemphefumulo. Kusisene emshweni. Amen mzalwa. Igama lami ngiyintombo wamadonsela madamini. Ngize lapha ekhaya lemphefumulo. Kusho ubaba omzalayo wakwaDlamini ukuthi angize la ekhaya lemphefumulo. Nginenkinga emshadweni wami. Angazi ngize ngikuthole ukuphumula. Kule lakhaya nje lonke nje lineyinkinga ehlala khonjwe izilwane, khonjwe upikolosho, khonjwe iminywi. Manje empilweni nami ngithe ake ngize la ekhaya lemphefumulo kushemba ngoba sengihlulekile ngihamba kubantu. Sengithake ngize la ekhaya lemphefumulo ngize kushemba ngizoyibika le ndaba ke ngibikele yena ngoba nginethemba elikhulu ukuthi yena akehlula lutho. Nanokuthi ke bazalwane ekhaya nginenkinga enkulu ngithake ngizoyibika nayo le nkinga. Ekhaya kwamadonsela umama nje umdlalayo uziphethe izingane zakhe zabafana kafuni ngishikuyibona izona akanga ngazi. Ngizocela kushemba ukuthi ushemba angisize amlahlise lesisikhwama sakhe nodade wethu esiganane naye bakanga nohlobo lokuthi uNkulunkulu sengize ngimphenge ngithi akekho ngoba uyena umama owazinsila yethu. Ngicela ukuthi ushemba angisize akangikhiphele lezalwane ngelekhaya ngoba bathi ngisho abadala bangelakhaya abasekho bakhishwa lezilwane bayayisaba kwabona. Ngicela ushemba ezama wakho lezilwane. Ngizothi angazi ngizothini. Kodwa usolele mama. Umama ube nabafana abathathu. Laba bafana abathathu bazidingana. Mina ngagana Bramuzi ngiyathuza umama wakho uzala lo. Umama ezala. Mama ezala. Uyena onisola ukuthi ngakunesasibolile. Umama ngeke ngisola ukuthi unesasibolile. Mama. Bapha babuka mama la ekhaya khona. Akasenabo nje abakubo nje sekunguye nje bashona bonke ekhaya kubo wakhatha. Inkuba yakubo ke le akuyona la iganele khona. Manje ngicela ushema ngisize angelaphele bona ngiyamkhanga samuma. Ulungile ziphi amadodana nawo noma ingane nazo wena. Manje lokugula sekuze kungene labazulu ngathola ingane eyodwa emshadweni wami. Makhola ingane eyodwa eyintombazana. Mama angasekho umuntu ongakusiza. Wena ke umthwalo uthwese wena. Unikelela abakubo la edabuka khona hayi la igane khona ngoba yitafika nayo le esuka kubo. Idlo zakuba ekhohlakele leli. Yenza nalo sekuyambukela inkuba yakho. Wena mawuthola amandla ngoba phela yena usefana isithumthumu kodwa esangile. Uthuthuziswa lezi idlo zakuba engcolile. Nikelela abantu abakubo uthi inkosi nedlo zakubo abamamezana uthi ubuthe ulathi sithiko livume nami uthandaza ulicela ukuthi kumani ushemba lethulithi ngoba lezi thiko babe ikhonzile abasazi bazokwenza njani manje kufeni ngoba sinamathele emphefumulweni yabo benza nazo bayiprosective etha unyazi lwezulu bangcwele ngike ngafika lapha ekhaya lomphefumulo phambilelo kwesibili namhlanje ngathi kade ngibuya la ekhaya lomphefumulo kwathi endlini engikhulekela kuyo ngafika ekuseni ngithi ngiyoklina kunomhlwehlwe umhlwehlwe omdala ophokoziwe wabekwa inqwaba lomhlwehlwe angazi noma uphuma odabeni noma uphuma etuthwini. Ngabiza abantu bathakaze bewubone lo mhlolo. Uthe khona lapho ngisadangele kwavele waphuma iduli phakathi endlini lapho engikhulekela khona. Kulokhu ngithema ngithi ngizoza la ekhaya lomphefumulo ngibona amakhowe lawa izimfumbe egcwele lonke leligceke lasekhaya lomphefumulo. Ngithe ngibona lamakhowe aphenduka amakhanda abantu. Laba abantu
kuthiwa balunguza ingane zabo ukuthi laba bangenapha azikho yini. Inkosi kusise lokho. Sasethenda kanjani esinyazeso. Ukuyile unosipho ahade bendabenza kahlabisi. Ngilapha ngoba ngithiniwe abantu abadala babephakamile umalume uHadebe. Bathi angize ikhalo mphefumulo. Inhloso kuza lapha ikhalo mphefumulo bengeke ngaba nesibonakaliso lapha ngisendaweni nje eyibala ngathi ngiyageza khona ngabe sengichitha amanzi. Mabenze ngithitha amanzi ngathi ngiyahamba ngiyoneka kulayini lolayini kunekiwe impahla ka-rice naka-left kodwa kunomama bahleli bawulayini kunesikhala phakathi nendawo kulolayini ngase ngifika ngineka khona kade ngiphethe ngineka maqondana lo mama wayekade efake ihiya eligrey nokumnyama kodwa leli hiya lingehla kwamadolo uliphakamisile labangentanga kwamadolo uvela konke lokho akufake ngaphansi bese bebabazi omama ukuthi hayibo lo mama ugqoke kanjani awulungise indlela ogqoke ngayo wemama ayi kumina bese kufika ukuthi kushuthi lo mama njengoba ngiyalele ukuthi angize ekhalo mphefumulo kunomama wayesebenzisa imithi ekhaya esebenzisela abantu besilisa ukuzuza abantu besilisa. Lo mama loyo ubenza ngandlela zonke ukuthi umuntu wesilisa amfunayo amthole. Lezo izinto ebezenzeka kumina empilweni yami ngisafunda ngapho ngoyi ukuthi wonke umuntu wesilisa mangithi ngiyamfuna ngiyamthola ngingazi ukuthi kwenziwa yini kwaze kwafika la ngikhathala khona. Ngabe sengifika lo daba ngibikela umalume wasethi hayi angikhuleke. Wabe sethi angize ngizohlala naye lapha eMlazi. Wahadebe ngahlala naye sancipha leso simo kwangabe kusenzeka kakhulu kodwa namanje abantu besilisa basangilandelana lendlela ukuthi ngize ngisabe nje ukuphuma endlini ngoba ngiyazi ukuthi vele njengoba ngiphuma endlini vele ngizo-approach umuntu wesilisa ngalo gogo lokho engilandele ehamba nami engingazi ukuthi wayekade ebasebenzisela kanjani umuthi ngoba nangize noma ngilele ngize ngiphuphe ngidla njalo ngiphupha ngidla ngazi ukuthi noma kusawuyena yini ngiyacela ukuthi ushende lapho amphuce lowo muthi ayosebenzisa bese ethambisa inhliziyo yakhe angenise lapha ekhalo mphefumulo. Ngiyabonga Nkosi. Bantwana bakhe basezulwini bantwana base-Afrika kuyasinda kuyehlela siyahamba emhlabeni siyazazi omunye uzayitshela athi impela ngiyazazi mina ngikhaliphile ngihlakaniphile kodwa uma ubheka impilo yethu ayikho ndawo. Impilo yethu iseyitendeni yemiphefumulo yey'hlobo zegazi lethu noma uyisikwaka noma uyishinga noma unjani noma unjani uma ulalele indaba ey'phetha ngalo mntwana wenza into angayithandi kodwa isayekeki khona incwadi ebhalile abafana kaJakobe ukuthi ngenza into ongasayithandi kodwa kuyazenzekela ngibone sengiyenzile. Ngiyakusake kumvenqange unyazi bezulu ukuba angisondezele abangicela kuyo uNkulunkulu amadoda akithi nawo malume wami nethongo nje lonke elangiduma lapha ekhaya uba lingiphathise lokukhuluma uShembe akulethile akunike bona kube yibo abazokhuluma nginanele ukukhuluma ngoba kubuhlungu bantu abathi basezulwini sihleli lana siphuma amakhanda seqeda sesifana ney'mpukane zonke iy'nsuku zikaThixo sizwa isililo sibubulwa ethuneni. Ngiyababongela abantu abathi babesukuma noma bephikoza uNkulunkulu njengoba siphuma ezulwini eKhenani ubone lo muntu ujabulile zonke izinto zihamba kahle kuyena futhi uyazizwa ukuthi unoNkulunkulu ngaphakathi. Ngibuke ngithi kodwa Nkosi thina sofika nini lapha njengoba sisezulwini sazalelwa ensimini eyinile sazala izulu ezadalwe ezulwini zibe yiqanjwe izulu siphuma phakathi kwaso leso sithi uma ulalele nje kungela abantwana uyabona ngeke umuntu osindayo. Mina nawe awusindi ngento ngoba sabantu balelizwe lengabantu lezi zinto ezehlela abantu bekhuluma zikhona nathi emndenini umthambo khona emndenini
umuntu nje wabelizwe likabantu uyathinteka ngoba abantu babekhohlakele ngale ndlela ukuthi wawuzibazala umfazi bathekelana uzwe indoda ishiya umzayise umuntu uzawuthekela Dlamini ubona uDlamini neyinkomo zigcwele amathapha imhlambi yenkomo kanti uDlamini uthwele umbunge ingane zalapha ekhaya abantu Dlamini awusiwe tonto sendoda wena hamba ufuna imbungu namashini engane uzela mina umuthi ucelwe nawe uye kuba indoda eyizeleze kodwa wenza isiqiniseko ukuthi lawo mashwele nalowo mbungu akuyigazi lakho yabona usufundisa uthakathi usokade egcekeni kunamadoda ayebukela emahle ehloniphekile endaweni azakhethe kuthiwa abe yinduna kuthiwa nesithunzi kanti abantu bathole nembungu ey'ngane zomulokazana bazo namhlanje lezo ngane zikhulile zamadodakazi zizalukwazi ziyamaxhegu zithi sokwesibona ukuthi inzalo yala ekhaya kuthi yokuphumelele ngoba thina seyenziwa thina imikhumiso yey'mbuzi nemikhumiso yey'nkomo okhokho ababezizale emandulo. Ngiyacela uNkulunkulu afihle umngane wami abese ngithola izwi ngehlabelelo ivesi belini ehlabeleni zamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 85 ngonile ebusweni bakho nasebusweni uThixo isibilo lesi kodwa uNkulunkulu wasikopha wasenza manje isihlabelelo ukuthi sonke sihlabelele sonke ukuze nabe thuneni bakwazi ukuyibika. Uyabona ukuthi kwakuwumphefumulo lo okubulayo ethuneni ngoba ngeke umuntu ohambe memeza kanjalo izono zakhe zakhe abantu bayifihla imikhuba yabo bayigubezela omajiya bazenze babe bahle phambi kwabantu kodwa ethuneni wonke umuntu ufuna ukuhlambuluka phambi kwaNkulunkulu baswele ingane ezobahlambulukela. Amen. Njengoba sike inkundla-ke yakuwushebo elizweni lasemaqadini isigawu sokuzohlambuluka hlambulula imphefumulo ngoba akubi bikho ukuthethelela abantu bengazange bavuma izono zabo. Amen. Alithethwa futhi icala umuntu engavumanga nasenkantolo kuze kuthiwa funa ummeli ozomela ngoba uzovuma izono zakho namacala mawuphika ligodela icala. Isabeli samashumi ayisithupha nambili 62 izono zami useyabuza lo muntu okade kubona ukuthi izono zakhe zami angingethula ushebe la ingane ezimpile nje nifuna uzonethula abantu uzonethula nangu umntwana wethu uyazi ukuthi ushebe unyazi bezulu saze sithi thina uNkulunkulu mhlawumbe akasizweli cha akekho umuntu odalwayo ezemhlabeni kungekho inhloso yalokho
Mawuze emhlabeni uShembe kwakhuluma inkosi langa ithi kuhlangana isigungu sabantu bakini mhlawumbe basesihogweni basesigodini sosizi bathungaze endlini yabo ukuthi ubani umuntu abazomala umcela uNkulunkulu alethwe abese bamele emhlabeni bese khethwa ikhanda layihlo bese beyokhuza uNkulunkulu bese sihogweni inkosi sibekile emhlabeni zakho uzulusi sesicela umntwana ozosimela uShembe akhipha umntwana ezulwini umphefumulo womuntu awubeke onwele nendondo ukhonje uyise loyise omkhulu uyisha uthatha udiliza loyikankanyoka unyoka ufukamele ngenyama yasemhlabeni ngabona izimbili iziqu eqhamukayo isiqu sasezulwini umphefumulo isiqu sasemhlabeni nyama imboza umphefumulo ayeyisi nyama ayeyisi njengoba bona abantu nje sihlukumeza uNkulunkulu simhlumeza ngenyama yethu inenkani iyeyisa enyamphile uNkulunkulu oma nje bamphile uNkulunkulu bathakene uNkulunkulu lobanguye inkinga mase ikhathele inyama loyisa nje eyisa ngokuyazi ukuthi ikhala liseduze isehlabathini umuntu mayeshawa manje ushaphilidi mase ikhathele inyama angene ehlabathini bese inyama babani umphefumulo nawe thuzi senyama besekufikile ekhaya ngokuseduze umphefumulo kude ezulwini ukude ezulwini akasakwazi umphefumulo ukuhamba ngoba uthwele izono zenyama amen mase uthwele izono zenyama umphefumulo akasakwazi ukudlula ethuneni akasakwazi ukuhamba manje akasakwazi ukuhamba uyabuya umoya uzezweni isidumbu kade sadlula phezulu entwana akasazi manje umphefumulo uzocatsha kuphi ukuzaze embule abese ikhulutu phakathi komzimba wami nowakho ubangiswa lo mphefumulo wakho manje ubangiswa lo mphefumulo womuntu wakini lo mphefumulo wakho uyingane vele lo umbindezele bese ubenzisa izitho zakho mawulala kahle inkulumo naye abantwana kade bekhuluma bakhuluma indaba yemphefumulo evukile ezosebenzisa imikhuba yabo yomnyama uyamuzwa umntwana othi bathi abantu bakuba ngaphandle kwesango ekhaya imphefumulo sikhuluma nabantu Shembe sikhuluma uthi awuyikumele lomfana manje kweyicabangela kuyiqiniso esikhulumayo kwazi futhi asifuni ukwazi asoze sakwazi kunjengokuthi lapha ekhaya imphefumulo asazi ukuthi asazi abantu babengeniswa uShembe bageza kanjani aswazi lokho phela lapha ekhaya imphefumulo akhona kamthandazi noma ezangomeni noma enyangeni lawo bantu bona babuye bajikele insamo bakhulume nento zabo ukuthi hayi manje nangu umuntu abese phendu bathi bakabani bathi thina sidla abantu bakini bathi la umuzo onyazi wezulu unyazi phela olihlukwanisayo lolulaziyo mayibonkosi thina kukodwa sibambe ukuthi wasebenzisa akakhuluma manje Shembe wathi abantu abangizobabuthi umhlaba wonke balezi la ngibageze mase kufika isikhathi bayokhululwa abanye emakhaya ngifike benzile imicimbi emakhaya mayibonkosi lokho phela sikwaziyo ngisho ngafunda encwadi nomqingo wabafana bakaIsrayeli ukuthi abasekhona into abasekhona into besibili 3-4 ukubhekela lapho umfana lithi ithembe njalo sinayo ngawuthi ngithuka phela into uNkulunkulu efike kwabafana bakaIsrayeli bakwesibili baphansi akukho thina sikwaziyo thina silalela izonyazi kunjengalo ukuthi abantwana bakhe basezulwini athi umuntu njengoba ngizocela uShembe angibulele indeni yakhe esigodini sosizi emagubeni bani ukufa sizoyilanda nini asazi ukuyilanda nini aswazi lokho ngoba sazi ukuthi uyilanda nini uShembe uyiqeda nini uShembe njengoba ezoyihlanisa egawini benamacala ahlwele khona iviyo elanamacala okhumula phakathi komndeni wakithi nowakini khona iviyo khona amaviyokazi ezakwazi ezazenza imikhuba yonakele ezayicupha umalokazana phuphumiziso zithatha impungu zenze ngazi intelezi zidayisela abantu ngoba befuna ukucela asazi noma afike uShembe wathulanile ukhona abanenkani abathi thina senze umsebenzi wobaba omkhulu thina senze umsebenzi wokhokho bethu mzile khuluma awuzanga abantu amen uthi thina senze umsebenzi wokhokho bethu wenza into ayinikezwa okhokho babo nababa enikezwa okhokho babo izolo zasemandulo uShembe usabancane abantu abakitaza
bakhamsele phezulu ukuthi abavume ukuthi zethule lezithiko bayibeke phansi ushembe akabaphuza abantu kodwa ushembe uma bevuma abantu babethula ithiko ngoba benza ifungo noLucifer abantu abenza abanye bahleli ngaphandle ngoba benza ifungo noLucifer abasabazi ukukhuluma keLucifer omubi ubakhithile babophela bashayela ngempilo enkambisweni yabo yobubi yobunyama badinga uNkulunkulu thina esibamelele yokuthi sibancengele uNkulunkulu ngomthandazo masina amandla sibanikele Nkosi sicela bahlise kuLucifer mayibonke Nkosi bese abathuli ithiko zaLucifer kabula amafili ababopha kuLucifer abanye babenganqeni ukubopha ngezingane zabo bathi ngizokusebenzela nama sekuyisathu ukuthi ngilambe ngiyovuka ngibe iJoseph wengane sisebenze lo msebenzi wakho khona abantu nje abafana nami nawe uyathobaza umuntu uyasonga nje kanti kwenza isifungo ngayo uthanda imithi noma eseyiNazaretha uthanda ukukhohlakala noma eseyiNazaretha kanti kwenza isifungo ngayo endulo awucabangela abantu abasendulo wena letha abantu bakini sekuphele 5 months usuhamba ukhala uthi hayi ekhani bemulo basimbele sothatha imndeni cha akekho umuntu ovinjeliwe ngiyaxolisa nje ukukhuluma ukuzokhuluma uThixo ngimizile ngolwesine lolwesine sifuma phasi bese ngisepheni ngangena ngaphakathi amaphoyisa angikhulula ngangena kwabanga inkosazana bazana ngenhliziyo usho uNkulunkulu bebonile ngayibike inkosazana yabuya inkosazana yathi baba ngilinde ungaphumeli ngaphandle ngoba ngeke usakwazi ukungena ngilinde ngizazulungisa mhlamba mashala bazoshaya u7 ngangena kangibiza inkosazana sakhuphuka uNkulunkulu ngijikisela amakhoni akhe lapho base ngikuqa siyakhuluma uqala ubona impilo yami uthi ushiwa ingane baba siyasebenza phezulu ekhaya bephumulo ushawe ikanti kanye mabakutani omubi uyawuzona lo muzi ngaza phebe zikhanye leklimazi usethi manje ezulwini sejahiwe ukuthi umuzi size kuwe yini sebambile ngani ngaphezulu bathina abantu abafuna impeleza kaNkosi amaNkosi balekele yaNkosi uthi sifusise kusibabona amen uma belula iphefumulo yabo sibekose zikomo senamathala endenya lithi baba Nkosi amaNkosi sike sibuke imizi sizothi imizi kaNkulunkulu siyavuza uNyangwazi wathi ngithengile amathanzi nathenga amaraftazo okufulela abakudala Nkosi amaNkosi abantwana bakho bakuthengile lo labo wakhuluma ngabathi singalindeli ukuthi sobabona uthando abantu abawunikelela izakhiwo zalabo ekhaya ongena ngesanga uthulandi wabo ophenduka kube izinkulungwane mayibonke Nkosi sinayo ikale mphefumulo nalapha ngo-2 rand ngo-1000 wini kodwa kwakheka ama-professional athi u-3.5 kwakhiwa lomuzi makusuka kuthiwa uyakhiwa nge-professional uzohlala phansi ukhaphule nje yonke kodwa siwakhe thina ngo-1.5 ngo-2 rand wini ngo-2017 nawaka 8 months lo muzi naqeda lo muzi uqalwe ngo-April last year njengokusungana inhliziyo zabantwana babantu abangenayo uthi ushede kobe benikela imindeni yabo ngoba khona imindeni yabo engakaze isaphile sabo emhlabeni engakazi kwenza ulunga engakaze yenze inikele ngegazi laNkulunkulu ayinikela kuLucifer uthi maye ingane icela ithi ngokunikela ekhaya leMpulo kwakhiwa iphakethe saNkulunkulu kwenza ukuthi uthi bajabula bonke ethuneni babangizane bathi hawu nayo ingane zokusinikela uNkulunkulu ukuthi zahlukela sami emhlabeni ukunikela uNkulunkulu kodwa sathi simkhristu uNkulunkulu sicela phansi indalo yakhe uthi shembe sithi baba Nkosi amaNkosi sithema sonsana noengineer nama-architect lawo sisebenza nawo ayesethi uma amandla sinawo ake siqale ngokufaka amabhodi kanti ukuba sifake amaplastiki nelento lanzuza amaplastiki namabhathini nama-tiles siqale sifake
namabhodi ngoba namabhodi iwona azoba plastic ukuthi uqonde kahle azobambalelana iwona futhi azokwenza ukuthi namanzi amaplastic wesikhathi umuntu uyawafaka agcine enyatheleke bhokoseke ngesikhathi faka amabhathini uthi inkosi zami ngiyabona isisini yabamhlophe uthi ngawubona akubona umuntu wasemhlabeni wathi yonke ngizoqeda inkosi imusisi usethi-ke Mshumayeli abantu bayashuba Mshumayeli ngikhipha izwi lo muzi ngawethi igama ngo-2017 uthi kodwa khona abantu abawuphikayo bathi abawazi uthi wabona umuntu omhlaba ungabomkhona umuntu omhlaba uwenze uthumeyo uthi ngawe thambeni igama kodwa ngezwa uthi wabantu wakho abanye bathi kufana nendoda ethize yaseGoli uthi mabe kufana nendoda ethize yaseGoli abazenzi ngani leyo ndoda yaseGoli bona kodwa abazenzi ngani ngoba uthumeyo thina boshela uthi yabona ungabalanga bani bona into ibhombe yakuthumeyo uthi nanso-ke indaba bengithi ngifuna ukuyikhuluma nawe uthi abantu bafike banikeze umthetho ekhaya emphefumulo esawushiwayo mabesafuna usizo manje befuna uwenze wabo bese begijima bezemina bezoceba waqala wakhuluma kukhona nangubaba sambisiniyela lokhu ungele sekudlela kahle sesizobabili uthi bafike bazoceba ngithi ankosi sekubone inhlelo uthi cha ngithi bayaceba ngoba abasezi manje bazolandela imigudu nemithetho sebenza kumina sebekhanda amafili namatulo uzofika basibisithi baba khona uzofika ngabi lo uthi bafika baneze umyalelo ekhaya emphefumulo ukuthi ngidangile abantwana benkosi wakho laba bantu bazolanda ushembe uzolanda abantu basemandulo abanye bangazi benzele masiko badlula bedilizile bekuleyo impini bangizela lutho bangizela ihlangu bangizela bangakushula bangizela idwabi igogogo bekulawa amabutho ayemizimpi amabutho akulale okokazi bethu ehomulo bazana bemumethe iswini baqedwe izisu uthatha impungu namashwile lokwenziwa intelezi ezimpi uthi labo bantu basebedilizile bengangcwatshiwe wahamba isikhathi kwaphola ezweni maphola ezweni kwase abantu bathi mabehamba basebenzele imicimbi laba abayizolo laba bangaphambili abenzelwa ngalutho uthi ngakho-ke ngenza imicimbi nokho benza imicimbi kodwa kufanele kuyihlangane kuba nomoya akuyeli phambili ngoba usuka labo bangaphambili bathi hawu lesingalegijima zenzelani imicimbi yonke zenzele okhokho babo manje bayizolo iy'hlangu thina sazi senzele iy'hlangu safe iy'mpilo zasemandulo benzela okhokhokazi babo idwaba thina sazi senzele thina benzela iy'ngane imhlonyane thina iy'ngane ezinye zihamba zidliwe izilwane zidliwe iy'ngulube zidliwe amamalazi zidliwe izingcanga zidliwe amagubezi zisenze iy'swini zonini ayikazi zenzele umemulo ayikazi zenzele imhlonyane abantu omzana namhlanje bathi isiko bayalazi uzonzela ingane yakhe leyayizalayo wenzela imhlonyane hayi ngabona ubaba enzela mhlawumbe wakho wakhanganeno azange ayofuna ingonyuluka yabangaphambili ushebe wasakhela ikhale emphefumulo ukuthi abantu abanga ngoba ngiyazama ukuyenza imisebenzi noyihlophuba benza nokukhule babenza kodwa babeke eswini bekunganganeno bangayi ofuna ibande ingoloyi yesibongo leso kuqala ushebe qeda ukudabula nomhlaba abantu abanikeza umhlaba ukuthi abawukuse bahamba bangena umhobola abantu basebephangana indaba yiso lapho ibonisile baba nomhobola abantu namakhosi aba nomhobola nawo umthanda zabe suthandaza iso lapho ibonisile la ngifake ehlazweni bayephula imithetho yayikuthi abantu babebizwa balelizwe babe nokubele bezwelana endulo noma ngaphambi kwasendulo wayethi mayefika nomuntu omfokazana endaweni asiselwe isithole anikezwe neduna ezokwazi ukuthi asengeke ingane amasi mase lenkomo isimithi isizele
abese siyela isiqephana lapho udakalime aphiwe imbewu abantu benqange benobele bengenawo umona bengadlelani umona kwangena lento yokhozi abantu befuna abakhulu ukuma nje uzothatha wonke lamadoda uyawashula abese waphanga wenza ibutho lawo abese hlasela le yenkosi ayibona inenkomo lapha zidle siphenyiza ngakubo abese leyo ihlasela mayihlasela leyo nkosi uyahlasela inkosi nayo bele ngamadoda baleka laqiniso kokowethu kwangena ukungcola kwangena intelezo ngemafutha kwangena ulusipho phakathi kwabantu engeniso bakhumule ababelapha inkosi abuyibona ababeluleka undaba ezitha ukuthi indaba ezitha amafutha ukudla lesasizwe amafutha onke lawa wafake amafutha oqango nofezela namabuluku wabona abadala noma kusho ukuthi wafaka amafutha engane amashwile engane akula abantu thola ukuthoba akula abantu utholakale amafutha ukuze uwine izinto kwangena ulusipho wanabo endlini ebishona lona lalizwe kamthaniya lona lalizwe lengaba ushembe uzashila ukhosi bakho wayezama wayezophendula leyo mbedla ngokushembe washila izwi lakho wafika umhlaba vele sewonakele ngiyangidabukele kubadala ogogo befama nomkhulu bazenza izinto ezikhuluma umkhulu ukuthi abantu njoba sizela emhlabeni sizoqoqa ogogo wethu ukuze baveze ubafa sebekhonza izithixo bezifungo nolusifa into esizwayo mlandeni ngoba belobethi itheke inkosi isebenzile itheke inkosi isebenzile bazibangela ehlabathini abazange bazayibuze inceke inkosi ukuthi senze njani kwemali maka sizi ukhoshi ukuthi wena uzalele khona lapha eNazaretha ungazi ukuthi uyihlo wakho wenzani mhlawumbe wakumsebenzi wakho ukugida nekwela engathethi matata angikhulumi noma wadonsa uzafika eziningi beliseduze noNkulunkulu uzalele uphulele ukwenza izinto futhi ngeke utelele ngoba ngeke uze umntokazi sekunzima ukwenza noma wenziwa kwalasisa ugcina uthatha umfana wendawo ukuthi akazokwenza umcimbi wasekhaya uhlale wena womanje ubuka ijazi lakho kanti ekhaya yini bafuna wena ubhincile ukekuzela amafuna ubuza ubambe nawe wenze umcimbi uyeke ukuthumela uzothumela mina ngihla isuthi oyiphethe kanti ngizadona igazi mina ngaba namadoda ayebulala bese ngizobamba ukudla kwakini awuyibambeli wena umkhulu phela kanti abantu bakini umkhulu bona ingane ehlaza bafuna wena ubeke ubambe wena umsebenzi thetha amacala wena khulume wena amen bantwana bakhe basezulwini sifana amandla ushembe ababethi lapha ekhaya bekhulu ukuthi sizofundisana ukuthi abazali bedlalana ndawo akulandele kanti ikhuluma inkosazana ekhulumana uthi ubona umntwana uyakhula kwehla uyabona ukuthi umntwana lo owathwethula esengumpungu useze wakhula uyaveza ushembe uyamveza ukuthi wahambe ihlwile umbone umntwana akuyakhule futhi nandini nakubo bakhona abantu abadala egazini lakho nelakho bakhona abantu bakini abangulwa amashwile bakithi abakini andisho abakini ngesibongo sayihlo abakomalume wakho bangaba bakini abakomalume wakho abakomalume bayihlo bangaba bakini banabathele kuyo egazini lakho bathi nangu umntwana olungile uzoswela hhayi amahadu lawo awasinakile alibe nowomntana kuba la esontweni asaze nangomntwana olungile sinamathele-ke kunzima-ke kona olungile angisho ungalungi ngoba kuza yonke inhlobo yabantu bazonamathela abayi bezihonga bazozenzani ukuba nababeyihonga babandethuni nabayanganawo abasamfundi wedala kusho ukuthi ukoni kwenu uzusho wena ukuthi uyithathaphi imali umuntu wacabanga ngokuthwele ungayikhalele leyo nto ubusubonile waze watshengisa emzulwini yakho emzulwini ehliziyo yakho ukuthwele musubuya musuyikhalele bayiphutshelanyele nje ngoba iy'nkosi abayifuni bona abafuni uyiletha wena ngoba wena unenhliziyo ethambile unenhliziyo eNkulunkulu bafuna wena onenhliziyo elungile abakwazi ukuza nezo thixo kuwo banikeza umpoyeni yebo umpoyeni
acele ukucela okugidana nawe uyamuzwa unkosazana ukuthi unkosazana eceleni usebona ikhethe lale begcoba lathi lona lenzi umsebenzi oyisenkulu ushembe umule umntwana uyayibona yini indaba kangaka labo bantu abagcoba abantu benze babona isingane egcekeni benze nazo amakwala kenze nayo vale yaphambaniswa yiyo lo mntwana asazi noma inkosazana yabo wena abazali incenze bazali ukuthi sicela ukuthi sithola amandla siyonikela bonke abantu abaganga ngayo imbungu engane namashwile njengoba bagcoba yona inyama zengane namashwile engane imbungu engane umphefumulo kakhulu khona nolusizi lale nyama yayo eyatusha yaphihlika bayithatha bayihlanganisa bayigcoba bayenza imkhuba uma-ke umbathe umuntu onjalo wafaka njalo kuzokusiza ngani kuyamajiya kuzokwenzani majiya umajiya wazi ukuthi akho umphefumulo inyama ungayilapha kodwa isambile kodwa mase inyama isigqitshiwe mhlawumbe uyakuthiwa okusela umphefumulo ney'thunzi zakho umuntu edinga ukulungiswa umuntu owazi ukulungisa ithunzi unyazi wezulu mayikonkosi owazi ukulungisa umphefumulo unyazi wezulu kuzobalotshwa phansi bathiwa ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho umuntu wadalwa unyasi ngogodlo wami kulungile kodwa umphefumulo wakho uyazi umphefumulo abantu bakini uyazi mina nawe ungazi ingakho ugodliwe amen uamen ushuvuma loba silapha ekhale umphefumulo ungabavumeli abantu bakini bawuvumela ubani uyobavumela kuphi bawuthatha ngolusu bagaqe umqambo nemyelo bawuvumisa esigodlweni samajiya uyovuma otriyes manje okuba siyavuma uvumisa imikhuba yasemhlabeni nabo-ke bahlala otriyes 7 years egodlweni ukuthi wabavume okanye ofezela namakhulumu namaselesele bavunyiswa ufundisa ukuthusha kwabantu lokudala abantu ukuthi balimale uma ungavumi eparadesi uyovuma kuphi mawuseparadesi uvumela imphefumulo yabantu bakini manje uzongeleni basho njalo omunye unkosazana ethi wathethiswa izalukazi zakubo zathi mntanami uma usekhale imphefumulo ungahlabeleli ungavumi uthi awuzovunyelwa uba sizophipha thina uhambe ngomeni la safela khona thina kodwa unyazi isihlwithile ngongena kwakhe ekhale imphefumulo uthi-ke uNkulunkulu wasekheni abantu bezakini bazothi Nkosi saye ekhale imphefumulo siyonikela imindeni yethu manje sifuna ukwenza umsebenzi ekhale imphefumulo kuthiwa ake silinde uNtushembe ngathi bona hambani phela niyokwenza ngabe kusho imindeni yethu usethi amajiya bayeke uma bebenolwazi ukuthi imindeni yabo bona bebezolandela kuphi azothetha kanjani amacala sebeyakwazi manje ukuthi bayithathele impilo wathi bona imindeni yabo manje ifuna ukwenzela umcimbi bayeke bazenzele ngoba ibona abaziyo bathi kusho imindeni yabo mala uNkulunkulu phela usuka unomusa
manje nginomusa ngisho nginomusa uNkulunkulu. Amen. Ngoba umithizo yakho ifuna ayiyezele efuna inhliziyo yakho. Akaqaphiswe nje. Kunje ukuthi lapha ekade imphefumulo angeke kufake imali nemiyeni kodwa ihleli. Manje akhamuza ushebe utekela ngeke. uNkulunkulu. Uthayopilo. Uyazi ukuthi ukujabulisa wena osenyameni. Ningalushiyo ngoluyisula. Wathana nomuntu umuntu kazothi inkosi kusise. Kodwa lofika mayeka somo salemi. Lokhalisa ukuzwa ukulela. Uthi siwezele ukuthi uphike mase inkosi kusise. Ngokusuzama ngenyama izofa. Uthi ngithe bona hambani nokwenza lokho nje bathabangini kwenzeni. Umathi yena oyithezana ekhali imphefumulo cha kushomo sayizela thina osekusha abantu bakini manje ukuthi bafuna ukumezela umcimbi hambani nempenzela uthi ngusukhathazela wena tshela laba bezwayo ukuthi umthetho uthini abalalelayo inhlanhla yabo abafuna ukwenza okwabo ubayeke bazenzele uma bethi bafuna indeni ngendlela yabo kulungile ubayalele lephela ukuthi usuke abantu balonana abezeke bazoba indeni ungabusayishuba ngoba basipasela yakho indeni isuke isiqedile angithi indeni uNkulunkulu esethandile majiya ukuthi khulule eminye ikhulumela eminye ibona ngekulakalisa ngezimpawu sithi inkosi yamakhosi lesikusho lo ukuthi eminye indeni mayipho uNkulunkulu iyasho ukuthi uNkulunkulu usesilungisile abantu uzani zosikhulela siphiwe usuku lokukhulula eminye indeni mangaze ngikhuluma ikhuluma ngezenzo iziphi izenzo na kunesigaba lapho nasekuthiwa hambani nolungisa emakhaya nibalungise izindlu zabo nibalungise impahla ezokwenza umcimbi wokumukela kwabo ilapho beyiveza khona ukuthi belungile ngokuthi kuqoqeke lokho kwenzeke lezindlu zabo zakheke bese kuwuphawu uma bengakalungi kuyabophela ngenzeki lutho. Amen. Utabani bakhalele ukuthi bafuna ukwenzela izingane zabo ambazi ukuthi manje bafuna ukwenzela izingane zabo bayazi ukuthi embileni amafila eshoko kwabo asethululiwe ngoba khona imizi eminye enokho kwasendula abafana izilwane into abafana bathupa imizi manhlaba mhlawumbe izilwane lezi abayibethele eqineni basebazi usuke sephelele lo inkosi yamakhosi sikhulume lo uthi hayi bayena utshele laba abatshelelayo abangatsheleli bayena uma bezibona kusho khokho babo ukuthi bacela manje okwenza umsebenzi ulungile abathi mabethi bacela ukuzolanda indeni kulungile ngoba ngeze usuku kusho uNkulunkulu uNkulunkulu balele ukuthi zaza ngoba sesathanda ubathandaza thanda kuya kuphi kuthiwa bashebe unqwaha nendeni yethu unganqwaha kanjani nomuntu uzinkosi lithi uthi ukhokho wakhe uthenza umsebenzi oyisenkulu yaxoka unganqwaha nomuntu odlala uzobizana mabe sekha ushebe ebagcineka lempempe sabalungisa usulela ushebe akuze qede lensila yawo ukuze nibanbalanda nganda abantu abaphila ngayenkosi abantu besana besagcwelilwa umzini dadwethu okhala ngonina ngomamezala makuthiwa labo bantu abalandayo baye ekhaya bese njalo abazokumbisa umuzi thina asazi lutho asinawo namehlo kubona futhi asiwafuni phela thina jimisizi kaJesu ukuthi bantwana benkosi enkulu yethu ebusheni bamanazarete uma nizoqala uhambo lokufunela imphefumulo abazali benu uphumula kanye nifasa ukhalo lwenu ibe nesibili ungeze ngaduze enyangeni mawuze enyangeni kwenyanga uzotshela abadala ukuya ngesonto ezayo besekulungile hayi thina sikwazi ukusho la ngoba sazi ukuthi kulunga nini fanele sicele lapho singafuna amehlo kubona thina sebele uNkulunkulu nyazi lezulu umethandile indeni iyayikhulumela uma engazange ayiphuthi ikhulume iyoveza impawu kodwa hayi labo bagijima bathi behlele esangweni hayi amanga lapho
labo bathebekele esangweni angeke ushembe ahamba kuduze izisu namathumbu engulube ekiboko kwethu abafa bathiwa izilwane ahamba nabantu abathwethuliwe banamathisele emdedeni ahamba ushemba ulanda yonke abantu ababethunjiwe ingane zagaywa zenziwa zaqotha zafaka emcelezini zenziwa umlotha zazifaka amakubane zenziwa intelezi ayilanda ushemba zoyiphekhekela kabusha bese zithi zona seyigijime seyihlele esangweni ekhaya hayi nawe khula ngumqondo uyabotha yini njalo bakhisho bani ekhaya phezulu ngoba ushemba ubalandile esibokweni awafaka ekhaya phezulu sebekhisho bani ekhaya phezulu ukhona imibheni engamukeleki phakathi komuzi umzekeliso nabo bekhuluma bathi bona bakwazi ukungena ekhaya phezulu kodwa ushemba ubalandile bafika babhajwa la esangweni abakwazi benza izifungo nolusiba yini efunakala ukuthi abantwana baleyo mndeni ozifungo nolusiba ukuthi bazobakhonzela uNkulunkulu babanikele inkosi sekugqabule izifungo namaketango nebopha balokwandulusipho ngayonkosi iphengisizo labandikhuluma ekseni mangabe ngizwe kahle ithi bese befika abantu bakuthi hayi abantu abasesigeziwe sendawo sonzela uNkulunkulu asikhulule ekhaya phezulu kodwa nje sekubhonga manje ubhonga ubongiso wekubulisa ade ngimlalela ubongiso wekubulisa bazoyeka kanjani abantu ukufika bayamabulisi ngoba babegcada ngamafutha elwane uthi hayi sokucaba ngefuthi uzomnikeza amafutha mina egoya kodwa mawungena emhlabeni mawukhuluma ilizwi lakho ngekomo abanye bazenze nje imkhuba abone indoda iyecaleni ngiyazi indoda eyithandayo usakahle netshebe ijwayele nokuyibona kodwa kaloku ungaphinda isatha imile nje zikhaliza thiyo zakhaliza thiyo isiphi lezo silwane esenzeka esithi masimisa isatha bonke izofika isiphi lezo silwane akunwani madoda phela sibuye emhlabeni hawu ibhubesi konyama mase kunisatha kanje hathi nangayisala ngempela yashintsha ngoyazi enjalo nje ngihlanga ngithi itebe idosesho phambili amadeko sotsale iyecaleni abona ukuzwala abambisa amafutha ebhubesi mayefake lo muntu ovuke njalo wayidloze njani ekhaya bantwana base-Afrika uma ukhokho wakho wahamba engasenawo umunwe noma ihlo kwenziwa njani thina sasabona uNkulunkulu nusuhleba khuluma ngomemeze mshumayeli kababa nikele themba uthini mawumnikele ambusele umunwe wakhe yini ndaba unalo umunwe phela inyama semhlabeni mbakeli unalo wona maphile emphefumulweni akahluli umuntu ongaphelele ushemba wamdala umuntu waphelela abayezulu umuntu ongaphelele okazi uNkulunkulu akadala engaphelele inkosi yami yakhuza abantu athi thina boshemba sidala engaphelele umuntu ongaphelele akadala ezulwini kodwa bakhona abantwana abazalwe bekhubazekile yini uhlala isibalekisa solomeni kayise nasokhanye kamina amacala nezona abese umntwana azalwe esekhubazekile akadala umuntu ongaphelele ezulwini indaba kaMasethusi ubona uNkulunkulu esethiwa hambe unikele abantu bakhe abahamba beyindlobo abangasenaphansi ushembe umbuyisele iso cela shembe umbuyisele umlenze wakhe yenziwa lokho lawo unikele umshana wabo abanquma phambi bamhliziso wembuzi bamhliziso wembuzi wafika sekuthandana legazi uDisemba 31 esuka la ekhaya uyafika ekhaya ale uzona nomngane wakho uyiphoyisa badawa utshwala base bayagawula kanti umngane wakho usekulela umuntu loyiphoyisa bambone sehamba nomngane wakhe wasuka ikhaya zamfuna ngalazi zamthola zaye ekhaya kulagane komdadewethu mayifika khona zafika khona umntana baba zathi umfana kwavela umfana akazi ukuthi umfana wayelungile kanjani kwentwana abahle basezulwini wayelungile nje eyishayela eyiphuzela utshwala kodwa wayelungile nangazathu udasangayenze wahamba noshomo umuntu theni ushembe ekhena bekungangakho uhamba nawo ungafi nomuntu aliswana washwa batholi lomphimbo unganabathambazwa umthatha bahamba naye emgwaqeni bamhliza phambi kwadadewethu bamnquma
uthi wenkosazana lalinesonto elilodwa hlele ehlale sasezulwini ngokusemthethweni uthi wenkosazana mina uthi wenkosazana nisasibhedlela mshayiwe itomule esana kasini yilo ngihlayisuni kuthi uNkulunkulu seshintile ibandla inyanga yezulu awubani ohleli kwathi inkosi uthi wenkosazana kwangena kwaphelela nini nisasibhedlela mayinkosi akungekho mnehla inkosi uthi wenkosazana kwaphelela nini amen mase ngimkela ngathi wenkosazana angakoni inkosi yamakhosi kodwa ngiyakula ngaphakathi ngalelo suku ngangaphuza itiye ngalelo suku ngathela itiye echisawa ngaphakathi kwakuthiwa ngiyavutha ngalikhambula kwabanye ngabuyisa upelepele wodwa lo wayengiphambanisele wehlanganisela nopelepele wagcula amashidi wangena umoya obandayo wagcwala izinto wangena umoya ngey'nzwane nangenzipho ngaphila mayinkosi kwaphela amasonto amabili ukuthi ngicela awunginelela uNkulunkulu umndeni awukwazi ukusondela kimi uthi uNkulunkulu angandananga ngije ngihlukene ikhanda kanje cela unginelela uNkulunkulu angihlanganise uNkulunkulu ukuze kwazi kwemndenini ngoba into yokuqala fanele nje emndenini nganikela ngokuqonda kabili enkosini uThixo wenkosazana zithi igangi ebona abantu abakhohlakele emhlabeni uNkulunkulu mayefika umsindo wami esontweni kumele kahle ngathi ngifike enkosini khona abantu abaneshwa uNkulunkulu mayeshipha ibhanji uyayifihla bheke phansi bathi abanye bayithuthukana abona abantu abanye namhlanje bawela empilweni bawela ngaphesheya komkhosha babesho njalo uNkulunkulu asipha amehla sezulu uNkulunkulu mayeshipha ibhanji uyahlonipha abheke phansi bathi hayi ukhonisa ngaye ngithothobele ngaso ngidlala leso sikhathi babesho ngaso wayesenamahloni uNkulunkulu engasibheka bheke phansi athi nganikela ngaleso sikhathi inkosi ithi ngoba oponda amabili wathi uthi ngoba inkosi ibusise oshembe bazomthunga kwaphela amasonto amabili wafika umshana waphakamisa umqala kamakoti wathi awubheke ukuthi unya uthi ngoba ngithunga kanjani umthunga sezulwini uthi wayithi incane sehlangene emthungile uNkulunkulu wathi seniyahamba angivelanga kama uma uyiRoma seyovela kena ngitshengisa ushembe sengithungile amen umuzi wami utheke madoda bantwana base-Afrika uthi akubuze ushembe sizonikelelani kuyena unyazi lwezulu sithi inkosi zonikelele ubaba wami wahambe ngasendawo mune ubaba wami wahambe ehliziyo ucela umthunge wahambe engenalo ihlo inkosi seyinjobo sicela umbuyisele ambuyisele ushembe uthi sosethele ukuthi umuntu afike ephelele ngoba nesephelele emhlabeni uthi ushembele ibubezi ladalwa umbenqana masokuthatha amafutha ayo uthi yona mawusifika kanjalo zokuthi liyezwi lomndeni wakubo lizona kanjani amafutha akho ethathathwa wena owaphila umzimba wonke wathathwa ngawo namhlanje okhokho bethu babongiswe yiwala kanti babethatha amafutha eyiwala iwala zindawo ngomunye usuku nabakhuluma impene lapha ekhaya ikhuluma ithi ukhokho wasetheni wayengithosi kwama ahlale mina abhekele aflathele usembhekisile amakhubalo senawazi umuzi akhe ngobhubhisa sambe nahlala abhekele akathi khona mina namhlanje uthi ingenathi simfake ekhaya emphefumulo sizele ikwama ngoba sikwazi ukuya ezulwini lakithi kampene uyangixoxa baba bathi nahlangana nabantu basekhayeni ngenza imikhuba yokugcola hamba uhambe sebenze ikwama ngoba lo muntu usehambile uyekhaya emphefumulo iyavuma ivuma umbhalo omncane iyakhuluma hleli umbhalo uphendukisa ikhondo umisa wekhonde uthi uyabhonga umisa wesibani ngithi mina asithi naye aswazi ukukhuluma nelwami ushembe ukukhuluma nelwami uyangibhekela ngazingafuna ubaleka ngisomane cisho waphuma wakhona iwindi wayezojonga usomane nangathi bambambela ngodonga umbhalo esimanzi ehlala nawo umisa wekhonde sithina suzwa siyazi ukuthi ikhona ufuna isicela uNkulunkulu ukhuluma imezulu awathi wakhuluma ulimi sizwana ba amen yakhuluma impela awuphinda phinde yodwa cha bengekho lo
namhlanje khona wena abantu ukhona musuphatheka la ngoba nakithi mhlawumbe khona lo okho bethu abenzi ukubangelwa ezayidala umbhinqa namhlanje sibophile ngengabeka le mponto obekhuluma ngokhokho wakhe sebezophuma bazophuma kanjani baye emakhaya ilwana ababeyithwese ikhwama bengazange bayidilise ithi bene sizwile ukuthi ukhokho mfana uthi uselayo ekhaya emphefumulo usengene ngengane zakhe uthini ngathi asiyene ikhwama isizwa ikhwama manje mina hawu kwahlebele ikhwama zakhe uthi ikhwama zokuthatha wangithwase zona igata la mina abesehlala abhekele mina ngeke phambili sambe sibona imizi yamadoda ngafundiswa uye hawu phuma nje wingani kimi uthi hayi bangixoxa uma nangu mina uma athi usesangweni lapha wena ufathi nami usesangweni kusho ungaphakathi la endlini la lakhe phela khona umbala ngaphakathi lapha waleweshaka bafana ababhekayo bashaya ebagula ngendololwane bathi kuzani bani waphokukuyisosiwa kimi nakini kunjani ingoma lezisetshenziswa ukhokho wethu ingwenya lezisetshenziswa ukhokho wethu kunjani namhlanje abanye ukhokho wethu babedla abantu ngoba babegcatshwa ngelwane ezazidla abantu ngokulwana impisi nalesi silwane sidla kabuhlungu Itetani yazi kabuhlungu alisibulali iswane kodwa sigijima nayo itetani simgobhozisisa siphatha izise ngapheli azathi umuntu lesise sivele siyahamba kanti umuntu babini wadliwa itetani losamantumbi kwetani nationale ligijima bandwa uvukile lomphefumulamathele kuwena lokubufa bakhe yini sikwazi ukubona umuntu ohlelezango ngoba esakwazi ukubona umuntu owadliwa ingcanga mayimbathile Gida Unithe bene uyangixoshuma sengaphetha mina uthuma ukuba uthi mathana nazana utangabe ulapha ngaphandle wenzani ngaphandle uthi ngaphandle uba ngipomehlo nina basemhlabeni niyabona inkumbi zabantu awukho lezikho lezinto wena ushebuka nande umhlaba wonke abantu nina futhi noNkulunkulu thina sinawo uNkulunkulu sizilwane nezidala umbhinqa nina noNkulunkulu phola sizama sicela uNkulunkulu uNkulunkulu uDunyazi ushipele bakwethu iDunyazi sicela sethuli kwakho uyashiyela usosibo awusenze ngakusho sosibo ayini lenzoyenza kenze nawe nekhaya kunywa ngawo ukhona umbane wasendulo ukuthi isibongo sakho sosibo uyena lo osesikwama siceleni enkosini sethuli kwakho ayikulungile socela sukani phela bezomntwana sesibona wathi kodwa la uthe suka abekhule umbane eCokama wangakhona ithula phezulu uyayithula uyabeka phansi kathathu uzoyibeka lapha kwami ukuthi naye asisuna lemini lapha kwami angiboni phela mina namse ngiyacabanga ukuthi umntana mshaya ngomoya asesokweni hambele lapha wagcuma wabeka uyabeka lapha uthe sonke gcuma lapha yini hata sayifuna lezi ngoba sesihamba sisibongele uNkulunkulu unyazi sesihamba nabo mali halalisa uma wami mathana nazana sesihamba bantu abathi ntombi ngane wa lo bantu aphila manje la khona bese bazafundisa isona bese yona le azama izwe nyangeni babantwana washeka sezulwini sithi thina Nkosi sizonyelela ucicane lamamwami wahamba engasenawo ukamnofezela amafutha akhe amagcatsha ngawanela nini ingakho ogogo bethu bevuka namhlanje athi umuntu mbuphe otangu bamabhesi mbubizi njambuphe yonke imphefumulo abazali bethi ibosheni imphefumulo bathi hamba kanjani nezwi lomndeni wakho uhamba namafutha ethu uyazobani ngikhuluma ngayo zolo ufika mina uthi shumaye lesathi ukhuluma la phezulu lapha ePalace wavela unyaza ngibona uthi ngahamba nami ngithi ngiyabona
usho uNkulunkulu ambizele impilo mba uthi ngithi ngiyambona nahamba kuphela phela ninazoza la ufuna ukuthenga isebenzi somkhulu wakho sithi sinayikala impepho sinamangaka uthi lapha ngikuba lapha ngikuba kunobranda bawuthoba phumile nje ukubona lo brand phumile kanje bawuthuke ngale babheke ngale emagrandini uthi wayesethi kuba lapha uthi phansi thola phansi uthi isibike esabo phansi uthi nangu ngoba aseke sekona uthi mama engalushe beka bashona phansi bathi nangu ngoba ukabelana manga wena uthi nayikala impepho uthi ayilindele nzenza bathi ukabelana manga ilona sengirinzima manje zithi ulanga phakathi Bozongena kanjani wena ubethi mntwana ngane wonga lengane ngoba lengane iyasebenza lapha phakathi nenhliziyo elungile sizokuthatha sifake lapha phakathi kodwa kukhuluma amaqiniso amen kukhuluma amaqiniso ukuthi ukhona wathatha ingane umfana laba abantu labezingane ithiwa imjiwa lengane ithiwa yintandane ayinamuntu yaphela abazali wayithatha waze yomnusela inkomo mase sebona ukuthi ngane useyinusela inkomo usekhathele yona wayibulala uyamafutha mayikula amafuthayo wawahlanza namakubalo wenza imkhuba ngayo wayishiya konkosazi bakhe nonkosazi abakhona leyo mkhuba baze banikeza ugogo lo gogo walumfana ezogana ugana nje kukhona lawo mafutha lapha egcekeni wona kuzayo lezo sakwazi safaka ugogo wakhe mayezamina walumfana mzana amafutha alumfana lo nina walumfana inkosazana mase isizali zala lumfana nawuphuma lamafutha uthi inkosi njengoba unokuhlakanipha ongaphezulu ngqondo yakho okwalo umuntu omdala kakhulu wayumfana losatsa kokwa lo mfana uhlakanipha umuntu ongaphezulu umuntu omdala ngisho ukukhuluma kwakhe umuntu omdala kanti amafutha lumfana uthi etshela ugogo wakho umkhulu wakho uboshiwe ingqondo yakhe ayisebenzi tshela ugogo wakho ukuthi akathola umphefumulo thina boshe kushunyana thina boshembe sowakhipha amafutha kuwena mfana sowakhipha enyongo sowakhipha ugogo wakho siwakhande kahle siwabuyisele ngoba abazali balomfana bafuna amafutha engane yakho athatha usosile owakuguluka kwenza amawinkelezi yabona abanenhlahla nami ngithi ngenhlahla ngoba sengizwile mayikonkosi angithola amandla zonikela inkosi abakithi abenza lo mkhuba sicela inkosi bathethelele bese ukuyisela amafutha abantu ababulala bewathatha amafutha wafaka bathatha amafutha otheology benza abantu mina ngamazi ukuthi kanti le esithanda ngangaka yomajiya asabenze majiya unabalozi lokukhala kuthiwa kuthiwa yakuhlolela kanti impempulo engane imbungu engane eyaphuma ecithalata yakushuka iyathathwa leyo nto ihlanganisa namafutha otheology neyilwane bese kukhuluma njengabantu nathi amaNazaretha siyayenza le nto sihamba siyibona abantu bantwana abahle basezulwini mune kuphela umuntu okwazi ukulawula ukulungisa umphefumulo unyazi wezulu mayikonkosi angathandazi sishebe umajiya ungayiyena udlala ngabo kodwa seqiniso intambo senzo yonke into nathi amaNazaretha ezoqina hayi bosa zokuhlanganisa uphuphupu nodadada ukuhlanganisa into efunekayo egazini lakho kuyisiko le ubani othi isiko lomphefumulo lungisa emhlabeni ngoba umphefumulo ulungisa umnikazi wakho awubahlele makuvuka ingane njani eyathatha amafutha angihlezwa kosiza ngani ukudla amagobongo kwaleyo ngane namatheleni ngane siqabelana amangaka sithi thina siphiwa ushembe lezo ngazana naso ayikho into enjalo ushembe uphilisa ngezwi mayikonkosi ngabona mofika ushembe ukuthi abantu bakithi inkosi batshaka ubashela amagobongo hayi ushembe yaphikisa udala inkosi wakwazi ngempela ukuthi ukhanya kaphila thatha kodwa siyenza isikhathi ozophela umuntu yaphela uyabona umuthi kodwa izilashemba boni ungathi uma uyile uNkulunkulu wayesevumela ukuthi udlala amagobongo bese ucabanga ukuthi uhle uNkulunkulu bona inhliziyo yakho amen wakwenzela mina isakwazi zalibaba uMadlamini savuka bona bonke abantu babantwana balibonke bawubayizangomeni bawuthwasa bashiye phakathi kwasefika umvangeli umnqamo wasemjumayeli
uhamba nodadewethu hey semasandaza lapha majiya wavukisa ikwazi sathi umadlamini zamihlo bathi mina ngiyasazi ngasibona zincane uthi leso salwazi sithe siza kwena manje ngoba bonke bayahlulela sizokwenza isangoma khona uGqungu emhlophe usethina mayiluleka manje imsoli nayo manje utangishumayelo baba abafundisi basho bathi bahamba uyibhodlisa lethu kubuye uzohlambula ekwathola ukusho umuntu oseshayeka kakhulu njengoba usekhangile bathi ngezoneza mshumalanga zokwenza lo abizo tabeni nahlaphansi ayikho njalo kusama bizweni ugogo wethu wethu nalo libeyitantela ezulwini ula emhlabeni moya kula emhlabeni ingakho ezekuya nezitho zomhlaba ikasemhlabeni le akuyona sezulwini abande wezulu khona unendika nefemini namabulali zangoma nenyanga nabakunkulu esethuthini namakhathi akuyona sezulwini lo phoma shona ndisi isiko yinto efana nasezulwini ngaphambi nezulu isiko uthatha imbuzi kwenze ngamhlona uthatha imbuzi ugeza umntwana ukuzabe umhluphe umntwana isiko nasezulwini engacabangi uNkulunkulu ukuthatha inyongo nomswana hayi masithofa umhlophe fa umnyama baye bakushe le fa umhlalo hayi yayiko le umhlalo womhloba bakudala uNkulunkulu okuhloba nje kwabaziyo ukuthi intombi manje umntwana ifaka uhlalo nje yokubona ehleni nje amashesha kena abazamuva yaziwa kuhlanziwe hayi ukuthi ufakele kokuba ayikho njalo ingane zaphuma ezenzelanga amasiko ukuthi zenze imhlonyana zenze ukuthi nokuthi mayivuka zivuke lokugula bese manje hayi wena ufuna ufaka uhlalo umndeni adingane vela kulo muntu ithi mina zange ngenzelwe isiko ngwenzelanga angwelisanga ezibukele ukuthi livela uveza lelo siko leliyavulelwa usewele ngizangu usewele ngakuhlala umntwana womuntu afaka nasekhanda nekhomba zeyikuku kube yonke leyo nto bese kuthiwa uzokuhlamba umhlamba wami kade ukwenza imikhuba yomhlaba unyazizwe usake impula ubekezweni nasemaqadini wathi yoza abantu abaphiwa iqondo ekhaliphile nongaphiwanga iqondo ekhaliphile mayefike yophuma aphume ngaphethe lutho sebathi uNkulunkulu angasipha iqondo ekhaliphile sonke mayibongosi yonke lento abantwana bakhe basezulwini uNkulunkulu uyayibalula ukuthi amandla mayekhona niyeza nizoyinikelela lapho ekhale phefumulo unikela kokuqala lapho ekhale phefumulo unikela kokuqala lapho ekhale phefumulo inhliziyo yakhe ephelele mayibongosi lezi zinto lekhala ukuthi uyabonga siyabongela ngoba uvelile nithola amandla phela enhlangano uzalo manje ufuna isathu ukhandwe umndeni ukhulule uphume sephuma nabantu abangafanele bangene phakathi labantu abagijima besangweni bathi sebendeziwe abantu abatoshiwe umndeni nabo umuntu uzila abanye abangenanga bahlele esangweni bahlala babona ukuthi abananiwe beka abantu abanaka bagijima bayiveza ithunzana silele entongweni bathi sesangweni siseniseni bafuna ukonela laba abangenisiwe bagezwa abangenanga amacala nzima bona benza impungo nolusifa bawukhuluma yothuloba ngethuloba ithile phela sethu esinganza mayibonkosi asani phepho esinikeza unyaza iphendule ayenze isipho gezindeni ayenze umlotha oba namula bakhulisa umlotha basekelana ilanga bagezane amen phela amaduna amazondo ubona izikuza amehlo amen sibanekelele uNkulunkulu because fethu umhobolo ngokumhobolo yiwona odala iso lami libonisile ayikhuluma yise lapho laba umhobolo wabona inkomo zize sipengezi zagamini wawusufuna nomoya omubi mhlambe zakho nje ezagamini idlule zakho inkomo eyodwa kodwa usunomhobolo sekofabana ube nokuthakatha ngeke usifa kuNkulunkulu indodeni ecela phansi impela kwaNkulunkulu ngathi uNkulunkulu angasiphi isibindi abantwana bakhe basezulwini amen uNkulunkulu angasiphi isibindi sasezulwini abantwana basezulwini amen sibasi inkalo zethu sume amen uyazi ukuthi imindeni
yayisipha amandla ukuyabona amavanga sicabanga into umzilo into umama ohlambulula uthweni becabanga ngathi ngicabanga kwenzani kodwa siyabona manje kufanele kulungisa indaba yabakwakhe amen owabulala umntana yedwa bayinqaba uyabona nemasobanelekile uNkulunkulu ngenhliziyo yakho kodwa lamavika ngamaviya ababengababulali bakini nawe uma unikela ngothi uma unikela bese uthi naba ngaphambili ababenza lo mkhuba sicela Thembe ubanyule efreni wethuna ngicela ukudlulisa ibe yinkomo sodlulisa emini ezinye inkomo ayibalula uNkulunkulu uma amandla ekhona nomndeni uvuma nibambisene nomndeni ngoba le ndaba kuyona yakho noma igada lesibongo edlakweni eyomndeni wonke ufuna ukuthela umndeni wonke ngoba lo kufo khona lolusizo khona akuyona la izolo linathange lwasendulo uyangaphambi basemandulo inkomo zonke inkomo yokuqala uShembe athi manje nawo amandla efanele izame isibuza zakhe Amen. Ungathi phela zesintu bakwethu. Ungahlali phansi kwezigijimo othenga lezi zesilungu. Asishayisele ngasebenza. Kodwa xa usuzamile phela kodwa hlule. Ethola lezi zesintu, owezesintu Thembe akazenzi lutho. Azenziwa lutho ngiyayeka izalana. Besathi izalana kwanda izukulwane ngezizukulwane. Bese zingenelela ezizukulwane zalini. Kuze kuyofika empandeni esibongo esaqala ukubonakala. Ngithanda ukuthi ngapha kwendlela ngangena ehlazweni leso laba abakho ngapha kwendlela ngongena ehlazweni isibongo samithi lesamithi lezi embuzi mayizali zalizulwane ngezulwane amazingana zalizulwane izo zokhavela zonke lezi zizulwane zakini kanti lezi zinhlobo uNkulunkulu ayidedele abanikeze ngazo abantu abahluphekile kwezona zincinto kanti lezi zesintu uyayeka izalana amen ngakho kuthi kuthale zona ibuzaza Ibuzazane itokazi. Ingane zama iskriма ziyazi itombi lentombi imbuzi. Hayi angithi ngani amadoda amanye wazo athi uMesisi athi kabi nomzane athi inkomazi uMesisi cha. Imanzi leyo. Ikabi isona inkozi iduna inkomazi hayi ukuthi uMesisi uma ngathi senze isitwaba ngenkomo uMesisi sesiphethe abantwana bakhe basezulwini ile mbuzi esikhuluma ngayo leyo mbuzi ibalulekile kuwo wonke umuntu ongena lapha ekhaya emphefumulo wonke umuntu obathi ngomhlobo noma bathi noma defisibility ngabona baba defisibility ukuthi sokushemba asazuleka kanjani mofuna ushemba akazulele qha aqale umthumu ushemba akuthele sonke isigubhu sesibongo sakini amen awusho amen baba abantu bokufunana nakuzola Nazareth akula akona ukuthi amthandazi mawusenza le Nazareth likhoma social media lithi khuluma uzothola hayi abasebenzayikhangela abantu ayikho into endala shemba khulunywe incingweni bese uzothola inkatha uyakhonza uNkulunkulu amen uhambe kuyena lokupha kuyena amen umthandazi amabhizinisi asithi baba bayikade ibhizinisi kodwa sithi sangoma sashe kungadinga ngoba ukusho asithi ngakubeki kodwa sithi sangoma sashe nomthandazi kashe njengoba wathi amaNazareth athandazelana ucela abantu ngebandla ukuthandazisa ikhaya ngokukhulu mayibonkosi amen nawe manje yakuzele kuni lapha wedwa bese ke ngifuna ukuhamba umhlobo uma manje khona abantwana bakhe basezulwini itholakala imbuzi wonke umuntu onosizi shembe siyakuthuma masofika ekhaya empembe uyibike ekhaya nansi inkomo suma kaNkulunkulu akakuthi lapho nikhona abathwethu abathunjwa abaphuma thina abalahla abakushunga abenziwe intelezi imshiwa abadingiswa abalothiswa abaxoshwa emndenini abasuke emndenini selushemba abaputhe konke efeni abathanda ngomhlane kwebanzi azobabeka ekhaya emphefumulo
abese baphumlomo baveza amacala ukuze sikwazi ukubathethela amacala mayibonke Nkosi Nkosi zabantu uzawuphila lokho inhlanhla ukhokho wakho wayekumela abantu lokho wakho okhuluma ngawo uzala uNkulunkulu azamisho uzothatha kwisho isibusiso ngoba nacelekise uyisatele khokho umthakathi uzothatha isibusiso wena inhlanhla ukuthi uNkulunkulu asekheni mawuqile abantu mayebathumeza bavuma izikakhe bese belathi ikwaba mama wade kuluma othile ukubonga akafake intambo lezibumba afake yonke into usathala ngawo lokho ngakuqiniso ayingeni lezo zinto lapha ekhaya awuzile enyangeni lapha ekhaya bona uthandazeka umthetho kakho musukhuluma mampunge ekhaya impembu ngengeni yabo ngoba ngibona ukuthi uyifakile yona mayisathe before lezo zabo ithiko zabo uzama ukuchaza umntana mthina sije efeni phela lezi ndaba bephatha ikwazi uyikumela amen shebe phela wabethula amen wala bazethula iveza bona kodwa sebefuna umsizi wabo usize umsizi wabo bethula incwele amen mayitela lokuthi umuntu mayidingelela impembu nokushebe angezeli kwama uyakhohlisa ukhuluma amanga phela nje ungashonibisi ngokushonibisa ngoba ikhathazile lethuni abantu beza nokuqona nokuqina alokuthi umuntu nazi kwama amboyideza kanami ikwaba lezokulapha mawethu lapha bayangana zezulu lomndeni bese umndeni ukhetha omunye ozonikwa wazonika intombazana uzonika intombazana esizeni ingane ngafo uthola zikhono zokulapha ikhombe zaphinde leyo mhlazekile leyo okusebenza ikwama ngcolile uthi ushemba ilahlwa ngani ushembe la ekhaya impekulo uyabethula uma bevuma ukulahliswa ikwama ayibonkosi abafuna bethuleni uma befuna sibasize phela bayekuqamba mama nawo uthandaza phela mntwana seAfrika batshela babese vumani izibashela nevumu kubeni kwama phansi ushembe uzolithula abese uyifala ngakabona izini abese mthetho ushembe itsila kanti usipho mayibonkosi uthandaza wamna wakho amen nali ukusibisha kudasake ipalace lawo madlona unikele nawo inkosi nazi inkomo ngoba ubazi uzokujimela lwisho wena loshayise imoto kakuleyo yibo wena ukujimela yena kanti mawunikela umsebenzi kaShem uShem uqondanisa nalelo thongo elugiye elibamba impilo ukuthi ephambili amen uthi ile insizwa bathi umkhulu wakhe insizwa kaMfene angaze kumanga ukuba ngibonile ngizokhulumela ngempela wonke ithi insizwa kaMfene yayidecide yaqoqa umnikelo wonke 1000 yathi yonikela lapha kumntana kwafuna umkhulu wakhe wathi yawuya bathi unikele ngoshauthatha wathi letha le mali uthatha yonke le mali wayishunga wayesenikeza 10 rand wathi nalo uthanda abonikela ngawo lo mnikelo hamba ngawo unikele ekhaya imphefumulo thina sisemantaneni mayibonkosi amen inkomo zethu lezo mntana mase begezwe sebasho ukuthi bakuphi inkomo bakuphi imali enkulu unikelele uma uthanda ukunikela ke ngokuvulele mayibonkosi amen siyabonga abantwana abasha basezulwini leyo mbuzi yokuqala ezinye zoyichaza emini mhlawumbe mayisithuba kodwa nje ithinta wonke umuntu okena ngesango asona umphefumulo uthemba ngokubonga phela ngoba uvaza phela zokuthi abantu bethunjini phela abantu bebelahliya bakoba kusho bonke bazobeka la ababeke esawini ushembe theka amacala ayonkosi amen asawusakhile ushembe ikhala umphefumulo amen ngekuma la uNkulunkulu wasekhaya kusebenza ngemihlantu lezwile amen ngeke Nkosi abingelele abesesiphethe inkonzo ngoba umsebenzi mningi manje ukukhuluma ukude siyomcelela emini Nkosi ubusisizayo amen Nkosi ngiyazi Yesu amen umvakele umthembu oyethempelini othandweni eshowe engudweni amen amen okwesibili ngifika lapha ekhaya angafike kodwa ikhaya lakwethu ngifikela imindeni ezweni lakithi esuke izothetha amacala namhlanje khona ngihamba nawo nangokudlule khona ngihamba nawo kodwa ngiyakhumbula ukuthi mfowethu engeke ngafika naye la
owayehlushwa ukuthi mayehamba kubantu ababonayo bathi khona abantu bakini wena bangaphandle singazi bangaphandle ngesizathu uShembeke bangcwele usehamba aze ayofika khona kubo abantu esihluphekela kubo afika abatshela ukuthi mangabe kufika abantu bami lapha nobatshela ukuthi ngikhona uNkulunkulu wakho yaphezulu ekude lesizwe yakithi kodwa bantwana benkosi yathi yakumuntu lo muntu wafika wayishela ukuthi hayi hamba ufuna ikhaya lemphefumulo uyonikelela abantu bakini abahleli ngaphandle wathi mayefika wafika abathola bavela kwavela ukuthi ingane lengane kwaba nesimo sapho ukuthi bavumelane nonkosikazi ukuthi ayikhiphe wayadokotela ethethe unkosikazi wathi mhla ingane yakhe yahamba naye kwakuyiwola iBP manje sekhulelwe landela leyo wayethi unkosikazi ayi ngathi shehafa ngizofa basevele vula ngayikhiphe wangazi ukuthi kodwa leyo ngane iyona indethe lapha ekhaya lemphefumulo ngiyacela ukuthi ngoba usefikile wayinikelela wanikela yavela ukuthi ke amhamanda akakulungise konke kwayo amen zawucela abantwana benkosi emva kwamazwi amakhulu kangaka esesikhuliswe ngawo ngendaba yalomzi uShembe owawefisa ezulwini kuba sizogeza okhokho no babamkhulu bethu nezizulwane zonke izali ibongo zethu ukuze nathi sigezeke sibuyisele uNkulunkulu bantwana basezulwini ingoma so 217 217 Inkosi yokusiphakama kwabayingcwele ba uzamazi qashiswe Ma